Pramoato arisimama ya memunyina ha ene eye juada nyame adom wode akọ na wode abai na hoden wo hui na sida na se yede ma otwedi ampon na wiei kaseba yensa kan de edi mu akotini bi ne se omampani jomama ahyebo se kwa bia so nsuo to a se de esi twifa ne ma so no obehwe na wasia no prekope afarihene enso asantewantem a wode ato abayanim se osra no a soja for hospital no abesi ne asi ewie asi enwie no omomode nwie se be ye beboa ne manfo ho osubransa mato na atwa wie ye no so agina so ama bofra bi wahwere ne nkwa ewo dunkwaw sa ensemi ebika ho obra owura Julius Debra chief of staff ono nso ye gba na baso dendenden ewo na doye ene emo a wode eboa afoforo no ho afi waba mane se mpox a ye yarebone ye nsanse toto nipa te se chickenpox no zo unity enti amanfo enhwe won ho yi sansemi nyina no ya ade a osofpani odifo Samuel prayer and counseling center ena asuemu na obekuma sia wa hembobo ano eye ejaba family house wa traffic light na se pe ena odifo how ben edawanim ene adwada anopa no nsia na watena si odi kosi efiada enwumre no miensa saa no ye na adwuma no debia endi kwai na aware mu nsem court de edawanim ahensem ana adwuma mu de professor mfe na wo ho senso eye sika ko bi na wo hwehwe efie mu huna ene ne ekeka ho nyina momfa nkoda odifo Samuel prayer and counseling center na omo amonamunya anoye medindi no na opoku ajeman meba na fe nsem no mabechirim achirew Omampani John Damani Mahama de atudwa se ehadwen omaimu pa se afibia usuo hyase tope na manfo nso no gugem se ejapade ebese wo kira na oman se de hihye ye niema no amoaye kane no amensuo bi abeto bia enkanka enkran kuru a eye eno ewo enkran mantem ho no de enya de hoto ye kura suo to kakra ni bi okura miti aduasa na fi obehwe bebia osuo ye yirafa ama ejapade ahodo ase ya etade oyine nso eba eno no mampani kira sa brede ebraso se obehwe na ade we ni ebesi ano prekope okay mama yento aso wadi atudwa se ebede pa se dwadifo nkasa bitimi asi wombo no akase ebi apetru eba fom ana oman na fedi esidi no na ho de na ekosoro ndi abete niema so ura eves dakon eno de sa nsemi tudwa no kira na oman enam se yeni enhye control price a chese bo we beti so da se nom ne ade nti se koba se yenya hunu nsunsu abi se o se niema so tete kura no a ya na emma adwadifo na hoden se obeti so fize woni wodi dwemfaso a no omope na enhye papa bia emra ene wo hye ena hode a ene ame enyi adwene se ekobasa ye betete niema so ewo man ganem mama yeti owura Evis Dakon. We are not the control price regime. We are in a deregulated market. Yeah. We are in a free market. And people can decide to sell their things the price they like. In fact, the trade war that is happening between US and China today, one of the innovative ways the Chinese are trying to overcome the issue is leaving their government to fight, but the individuals and businesses in China have taken to the media, and this is what they are doing. They're telling all consumers around the world that when you buy a Gucci bag for $32,000, the money is going to the company called Gucci. Yeah. But in China, the company
kobaso di bone Togo no mo pe no so hwrem no abewura Ghana na no ena police for aba ma ne say sa branti adina abu mujibu sede do na so frɛ no obra wotetetete no de Muhammad Janjo ena wo frɛ no a wote ana wone aposifo edi ahuntahu saa ena fe de koba se wo ne wo mafofo a wo Togo kabo mu a o mienu o monsa aka saa nipa bonini moma yentie DCOP Lydia Donko ebra na o kire nsem no. The Ghana Police Service has been pursuing a lone armed robbery suspect named Adinda Akpo Abdu Mujibu, whose activities have been captured in various CCTV footages and circulated widely on social media. His criminal activities were primarily targeted at high-profile individuals residing in communities such as East Legon, Cantonments, Rich, Tesano, Airport Residential Area, and Adringano within the Greater Accra metropolis between 2022 and 2024. On 3rd October 2023, you recall that the Ghana Police Service in a Facebook post assured the public that we were actively pursuing this case. In this regard, enhanced security operations were deployed in the affected areas, and our intelligence teams intensified efforts to track down the suspects. We are pleased to announce that on Wednesday, 14th May 2025, at approximately 0830 hours, a 5-member delegation from Ghana led by myself departed Accra aboard a military aircraft to Lomé, Togo, to officially receive suspect Adinda Akpo Abdu Mujibu, who had been arrested and was in custody of the Togolese authorities. The suspect Adinda Akpo Abdu Mujibu, also known by aliases such as Rashid Bawa, Maxwell, Papa Rich, or Dawa, is believed to have operated alongside another accomplice, Alidu Mazouk. These individuals are suspected to be behind a string of high-profile robberies carried out between the years 2022 and 2024 in various elite residential areas in Accra, as aforementioned. Suspect Alidu Mazouk was arrested by the Ghana Police Service on 4th September 2024 and subsequently remanded by the court to assist with the investigations. However, suspect Abdul Mujibu evaded arrest and was believed to have fled the country to either Togo, Cote d'Ivoire, or Nigeria. Investigations revealed that suspect Abdul Mujibu possessed both Ghanaian and Togolese identification documents. A warrant for his arrest was issued by the Adabraka District Court on 5th September 2024, and he was subsequently listed on Interpol's Red Notice. Intelligence gathered further confirmed that suspect Mujibu was hiding in Togo. In view of this, Interpol Accra requested the assistance of Interpol Lomé to locate and apprehend the suspects. On 30th January 2025, through sustained collaboration and intelligence work, the Togolese authorities successfully arrested suspect Mujibu in Lomé. He was held in custody pending the completion of required judicial and administrative processes for his handing over to Ghana. Following several engagements between Ghanaian and our Togolese counterparts, on 12th May 2025, the Togolese authorities approved the suspect's transfer to Ghana. I wish to assure you that he's currently in a location where there's no way he's going to escape under no circumstances. So be assured that he's in a secure, legal place of detention, and he's not going to escape. So you can be assured of that. Thank you. DCOP Lydia Donko eno cheche nsemu ndi ache said kromfo wiramfu wono ne krono no wonti isiligon ne cantonments no mo ha no na ate ba bia ya bobo mpate bia se kura bia se ada bi ene ohun so na wote homo na wudin wote wonka de ene seti bia o no beye pa am wo nu say yes ono no ena fide ya chi no na ye ko aferiye wo asantewantem ha na ehye atwemanwa bia municipality no ase eda dipefe se aban no ye na dwene se obisi asojafo hospital kasie bi ewo ho na saa yare se bie no
kamia se mfidudu ni de besi ne aban bakro nyina obie no ha watimi awie eno na agina so ama afarihene na kwame da porto sumi no de ato aba nanim se sesia so ru ama na edi ade a eno omomode a na sa aban yare sabia na aban eba ekro na so omdi di agorasi yesi no wonwie emfema won wo kira na so wi a ebebo aban no afri se ohawa ewo konfa no cheso no eyikumase ya na so bete eno achi no ne manfo wo ho abetunton ne man kakra wona ebefu adwuma ho ni nyina beboa ama ye kan adwuma enni oman mu ma mabuno no de a eso bete ebasa manfo botum eyeye no na ban no anso na ejira enti wo mamaden a na we de ono mampani John Damani Mahama na omfa ne ho nhyem na wontimi nwi adwuma no ema won Zé afirmamfo nyina zo bia ko fie ba busiam onko busiam musem zo na ne oye fata ebema afere so afane to pa enfra no zo enfra zo yo bo pa ye mo pa ye zo yo frenya me zo na mo ba yi na tumede tituwa aban edi be kuyi mu eye afere military hospital zo ya mu se enko ne nipa Enso sabi penifo se ojabe wu na ojambu ya aha enti ebesre mwa na mwode wu abanye ye mwa na ne aka bia bema hospital na timi enjina amaye bia no na besom oman Ghana abua ama mekunu nsusu a wo program mu wo asua nurse mo ye doctors ene professions na aka ni na twense ibenya dimedi eni no ebesre ebanifo mmaboaye na yewi na muwie nso a yetwe ani bekum afọ se ne beye na ibenya duma endie ende aboa ama hospital no etwe tumbo na porto sumi no ye afarihene asantewantem he ya ono na yete ne nka no na ekubi ansha ba hasidini YKK Charity Foundation omo de omo ya ne se emwa ene oboa amanfo enkanka wona ho akire wona woni bie wona yare bi abo won sabri ya meka se de won so e de aseda ene ema eye chief of staff aban chidom hene owura Julius Debra okira na owura Julius Debra adoye honhom ewoni mu fache ehumobro tema na ehye nanum a oyi ma nkofo no esombo ma ne boroso okira na urei watu no botum e de niam asoso akoma sa foundation se e na ni so se wo nso nam na wo mo bo afoforo nti se nyame ai na dom no no nso watu ne nsem a na wo se wo bo a wo ma wo mo adwuma no ekoso sa nsem nyina no opanya oda YKK Foundation ya no owura Eves Kwafo e na odi etudwa afi ye ko subran sama eto na otwi awie ye no aran sama ye nsa ka kira no subran sama eto ye no emfram abone boy ema nsuo ni yiri miamia hodo nyina ye kodu nkwanso ana eka ho bie na eno eno kira abofra ketue bi wadi mfie nsia be ma Sylvester Owusu ebra odi agoro ndi amanfo betia ne som esom a efahene na eye gata bi a ya hye na wawura mu urama ye peno gata ensu demu adi kosi ensuo bi ndede anikoko ano ewo dunkwa ho eno okira na sabre yi a meka se no nyade amanfo peno a wahuna ya kire se akwai nyame amfafia na wahwe ne nkwa we ayare hosem ewo dunkwa ne mpotem a meka se wana wonimu nsuo madware na wotimi eyi nipa ne ade no so ate won ho agumu a wo hwe se ebia obehu ya bofre no ote asini ana
Your family are one day. Ebuakwa bi abenso. Oma no asafu sikune me. Ewo biakwa bi abenso. Didi ya waje. Bacho. Yo man say akola ne de so bi to nsuo ma. Sa adichi a ye fo so yentimi yensa nka no. Ye break na ne nsuo no. Say edubes na ansa de a ade peble pem no nsuo ntimi de ma ye. Nye de mabusa me pe ne kra bi. Mi ame krom bi abenso di ma ye do ahe ya no. Ningina so sechina efa ebibeda musuom lebe so den shama afen so na de kwako hu ni bia no yi na ebisia so bete ani krome na so bete na ma hen kwa so bete me ne wo kasa nsuo na ese ba yo wugidi se nsuo ni sa ton na yebetimi hu ebile pamu ya adumala kwa nsuo na dawro ma se bi so de mama ya dia adechi a na me bile nyina onyankopon yeda was na adwumaden so awabo na me hira wo pa afi ye ko abosi okan enkra yensa ka kira na adwadifo a wa abosi okan no ebi mo se yente spare parts so ye ka ho mfidi na de ahodo a tonton bi nso se da bi senti a njiwa no nyina akoba ne se dodo na kira na sisi no dollar na nko mo de kra ne ma no na hoden no so ehwan ma Ghana cedi no enya ahoden si nya ahoden sa de na se adwadi no nso so koso nti ebe ye de a na o se ke tete niam so kakra embobi no mo kira na shintiade transport fare so cross yete so sani kudwa hodo ni nyina mu so a wo se yete so na ye ko mpanumfo no mu baako na ye na bonkomo ahwe se eniamen wo se yete so ana se sen omo na ewo ho sen na ohu no mira ya mo haba TETE MMOFRA online TV so okay se yenyanya yewura ewo ahoma no so no moma yen toa so obape na yede na be hemfimfia ma bia akoyie waba amane wa santimantem asamanfo nhwe won ho ye free se yare abrofo kasem watu din mpox no ayiniti wacha na mpox yare ni nsunsu aso nyina etese chicken pox bropiti na egu ano de hyehyɛ kese na hyehyɛ nsuo odo nsaka todwe na ekoka ha na ebisoso asan ye no a ekamea se egu nipadua no ho enyina bese na kakreni no ote ho eche Ghana force se ayare no apagya ede ba ha nti amanfo nhwe omu ya eye nkramantem nso ohunu be mienu eno eno oche na wabehunu be mienu nso enhwemu na nsen ya wasantrantem a eche se yare no wahyase se wodnani besi oman Ghana mu no ne abedi sede ono ana ho de ne pe nti amanfo enhwe won ho yi edi ho abre fi se me kra no bia sende ama me na me jama dwen se se ya re de ba oman Ghana de ase otiti ne yemai mfutro mu agro ne no ma enye ti esre oman panyine se esre no se ba na omatimi ehuna eso mo de no megu akwan mama yen se no smas ye ja ehye even kra yakwa yi a yesi yenchia nso me hu se last 2 weeks me kwa yi no chia manfo chia nti wa nchia ya bakro bekas na da ge yinsu di ni ma me so me chia nti na ma adwem na it is a hand sanitizer na akofoma yesro mampanyine omo hu da huro mayen na yensa hohoro na omo di sisi dwodwom ne de ayi toto sui samna toto sui omo fa be ntoto wo mayen na eja
ye model na ye mɛy ne ye nso dwadufoyi na entimi nkoma na sa yare we de ba o man Ghana ye ho bɛkyerɛ ye pa me pa cho de wo kan me fo aso kyese o mon kidnap pom se de COVID-19 ba ye kidnap obi na yetimi treat ya ma nyame adom etimi kɔ ye no e se wo gya o mo fo na begum de na se mo pese spread enti se mo pese spread de the one thing say mo kidnap wo mo na intimi mo ho ba ne nsebu na etimi mfiri o maye nso me de no. Oh, me pacho ya from Charles. Me KASI3BO Bruni Chrome side. Yari ekum de obi eni wa winsuru. And this a doctor for no baba TV so and I read it so abekire kwanya. You betimi aboy ye ho ban ya entimi enyan sunso so entre nkwakyira. Eno no be better sene say ebi on betena o modem de ho instruction about because yes so obo wa kra no and I know fifiri kra kanwa ebetimi ayew so mo feel say e ha dwene mebrede a o mo nkyerɛ ekwan a ebefa so aboye ho ban say bi ebehye nose mask and I na ma ebenya atare bia ebetimi akova ye ebetimi ema ye ntimi mfa ye sankeka no ma bia ye entimi ma ya re na ntra ka medium kyesese o me ye ne sanka bebo ayasene say yeah, be country on Ghana for you control a thing because nose you know cover the crab by and auto nose mass action in the crana. But say I really the minim say it me come on them to say cover the dear minim. But so ya never bought at all never say what you might do. Come on stretch tray na intimi ho kwan e betimi de afaso. ye ko ahomano so ne akọ abosi okan na ya hwe ene ma bo ana ye ka ho asem no miwra ye Mohabat online TV so e wo Kumase oh na homa na asa atiko ye bo moden se ye nsabe ka no na fi ye ne na abonkomo ahwe ebi no mo kira na ene ma na o se ete so ebi nso se da bi eni se ete so fi se enya adekro ene de niam abo ne ba kande ne doso ndi se ba ku peyi yimpo a na wo mote so a enyi yi na ene ne fa kakra ye no monte fa kakra no mfiri mu yewe se petro ni yatum 50 pesos kra dawa for de ye adwuma ndi se spare parts so e ba fom kakra dollar yi ya odaruma ke be bo yi nyina ho di yewe se yi nya yura no ahoma no so a na ye na bonkomo na hwe o mo ne wo ho ene wo munim nti do mbeka no eno na sabri ya de enyina ye befa nti ye bo ye ho emodin enso wa mote na wiabre bie no eye omampani John Damani Mahama wakasa ede afa ensu a ahyase etoto na eyiri se niema ni tituru enkran no se afeli obetena tepreko na wama sawo ha no nyade a ebi sibio edwadi fonso nso ekira na e wose etete niema so ebi nso se ma yente so ema owura ebes da ko de wose edwadi fo ade onye omuni fio nso ni tumi a obetimi ate niema so eye nana afere hene nana kwamda port osumi no so akasa ade afa aban asojafo hospital no a wo si no ho nenso acha de we de no krani ache na na udi ka pa aban ba ko bae ekoe ba ko no bae nel ena de betwa mu aba eno nso omso omforo ko so me kra minum si yesi wo mawie se nso na na si wo mu nwie ojina nsam no ho ana awre ho se susu ye nwie nti ehwe na awshafo am se yewura no yensa entimi nka no nti se yensa nka no dia na de da ebeso ene pitri me kaimo se odifo Samuel prayer and counseling center na aso emu a wiabai kasebo no yede ebremo akwantu ho nsembe na de wani mesrewa akai na fa koda no na udi kufi ubeduru opa no adan fiade enye mawo emfatao e wonso de odu ne dane a kofo no wo mu hu mobo na kechie wie nti ye ne ntem
na odi fo hwe mu ansa no akọ edwuma mu nsem ben eno so fa koda no afi mines mo mutu agudi efom ti anyi ya no obi aka ahye ho no de wa bedidi da bi o kwa ahwehwem na kakra bi abenya bia ho abọ toa de amaw na de abafie abedidi ebu onso kra na sika na sifie onso mu hunu ba bi se nananom na de hye ho ekra maamo ene nchiri mai obeya anso utieti aso odi for samo be kire ba bi hye sisi a ama motu ahensem da wanim court nsem ene si apagya mu ewadwom ni nyina mfa nkoda no honhum aware eno nso ehu ase ni papa sana ware na mu nsem obo abeye ba wo ma ni fidi efre ni nyina mfa nkoda odi for Samuel prayer and counseling center na ohwimom ejaba family house ahembobo ano eye traffic light na sepe ena wowo edwade bia edikosi fiada no pa no nsia ne fa no atena se no apon no miensa kumasi ya no mon friend number si 0245479724 0245479724 ena 0506157020 0506157020 Mama mfamu nsia enche na TETE MMOFRA kuhuna eye entertainment show no aha ode ebremo intimon channel so ema uma ene ninuaba Goslav betna se na omo de abremo fi don ko ne fa ekria midindi no na opuku agman onyame adu eche be sen hia na emu machina no mesremu eye yenua be ma soja a ofri mo no ebedi ne na otweda no ewo soja lai anase kokoso tiki park no so pe ti adofo ne ahwefo momaye mwa na ye nyina yenkodi yenua be ma soja na otweda no fi se ono anko beba magro no so ena kodusi so dia oyede ya ba akofo entimi ensom nisio pram wo no obede no asoma me na yeye ti esremo a TETE MMOFRA online TV 4 ene live band 4 no nyina ene ede adese to monim se mumejame na yenua be ma no na otweda no enya kra behwe bye bye.